Ila wankari mingsara wamkanalo ni FM ikume timinete ntsene kubilawara ya kumembiri eka siku ro hlawuleka swinene ngopfungopfu ka vanhu lava va tiyisisaka na ku vona leswaku rihanyo ra hina ri tshama ri ri ka xiyimo xo hlawuleka, ri tshama ri ri ka xiyimo xa le henhla hi ri homuhomu ka n'wina vaongori hi ndlela yeleyo kwala mi va ku mi ri koho. Hi siku leri hi nge ri ri vekile tlhelo ku va hi ta bula na n'wehe tanihi vaongori mi hi byela leswi mi nge le ku hlanganeni na swona ku tinyungubyisa hi ntirho wa n'wehe mi langutana na COVID hi mahlo tinhlayo tize ti ya hansi hi ze hi tolovela ku le ku hanyiweni na COVID n'we mi sungule na yona mi kha mi ya ntirhweni mi hi pfuna ku vona ku hi kota ku fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona namuntlha. Se ke hi nga mitlangeli a yini ke kambe ke na n'we tanihi vaongori ku na van'wani va vulaka ku ma pfa mi khola mi pfa mi vona ka mi kha mi ya hala na hala na hala loko hi tshame laha OPD mi nga hi hlamuli very mo khola kambe a va swi tivi ku ma mi kha mi endla yini hi ndlela yaleyo. Se kumbexani namuntlha mi ta nyika nkarhi mi hi byela kahle kahle ncini lexi endlaku ku hi pfa hi mi vona mi hindza mi ya hala mi hindza mi ya le mi hindza hi yo mhaka namuntlha hi te hi la ku vulavula na minhlangano ya vatirhi hi te hi la ku vulavula na n'wina hi ndlela yaleyo. Se ke leswi hi nga la Limpopo la hi ta amukela MEC wa timhaka ta rihanyo dokodela Phophi Ramathuba hi bula na vona hi twa ku voho tani hi murhangeri va ri yini loko swi ta ka timhaka ta ku tlangela siku leriwani na koho hi yisa ku yini mahlweni hi minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na ti-theme leti ti langutiwaka ka lembe na lembe hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ti-theme ti pfuna yini ku endla sweswoleswo hi vo hi bula ku na vona mingisero mugana na FM. Hi famba na wena kandziyisa rito ka 071 kumbe hi bela riqingho ka 015 kumbe tirhisa Mathebula DP at sabc.co.za kumbe at Afrika munghana i Twitter handle. Sweswo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku hlangana ka n'wina tanihi vaongori. Loko vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta bula na Professor Themba Sono hi la ku languta ka timhaka leti humelelaka le a Palestine na le Israel. Hi languta kahle hi fike njhani ka xiyimo lexiya kahle apartheid leyi vulavuriwaka hi yoho yi fana na leyi papa na vakokwani va nge va yi hlangana na yo haleni ke na koho i ncini xi endlaku sweswiwani ku va na ku tshukisela na mahlo loko ku nga koho hi ndlela leyi. Afrika wa vulavula ka munghana lowunene FM makomba ndlela yimani ya ka MEC Dr Phophi Ramathuba hi ku na vona la layinini la va hi byela ku timhaka leta International Nurses Day ku va kha ku langutiwa yini yi suka kwihi ka matimu ya koho hi ndlela leyi. Swivutiso ni tinhlamulo nhlekani lowu eka Afrika wa vulavula. MEC inhlekani mi amukerile ka munghana lowunene FM. Inhlekani na vayingiseli hinkwavo na ku khensa nkarhi mi nga hi nyika wona. Namuntlha i sikunkulu ka xiyenge lexi mi xi rhangelaka MEC na swi tiva ku na vatirhi vo hambanahambana va tinxaka to hambanahambana va tirhaka swo hambanahambana kambe ke van'wani va vula ku lavawani hi vulavulaka hi vona namuntlha hi nga vula ku hi van'wani lava va tiyisisaka na ku vona ku ntirho wa ku korhokela vaaki loko swi ta ka vutshunguri swa humelela. International Nurses Day ka n'we tanihi murhangeri wa ndzawulo ya rihanyo Limpopo yi vula yini? Ka mina i siku ra nkoka ngopfu because i siku leriwani loko i hleketa i 1965 lavaya va International Council of Nurses kumbe ICN va vone ku ri swa nkoka ku ri va recognize siku leri ku nga velekiwa wun'wani wa mhani wa migingiriko loyu hi n'wi vitanaku ku i Florence Nightingale. Mhani loyiwani i yena loyu a nga swi kota ku ri ku va na profession leyi naku namuntlha profession leyi ya vuongori ku ri ni ta tsundzuka ku a ku ri na tinyimpi liya ya Crimean War hi yena mhani a famba a khome thendele la yena ka ri na swilo leswiwani hi ri na swona leswi vaongori va swi tirhisaka namuntlha a pfuna masoja lavaya a va vavisekile vo tala va vona a va ta ze va lova kumbe va hi siya emisaveni hi mhaka ya ku ri a va vaviseke swinene mara hikwalaho ka migingiriko ya mhani loyi hi vonile ku ri vo tala va ponisile vutomi bya vona. Se siku leri ra namuntlha hina hi ri va ndzawulo ya rihanyo ti ri va ra nkoka because i rona leri ri lavaka ku tshama hi tivutisa ku a xana vaongori va hina laha xifundzenikulu xa Limpopo ha kota ku va khensa ka mitirho leyi va yi endlaka na
kumbe hi yimele loko munhu a famba emisaveni hi kota ku vulavula ku ri loyiwani a ku ri muongori wa migingiriko loyi a tiva mitirho ya yena kahle. Xin'wanyani Khalanga mi tsundzuka ku ka ndzawulo loyiwani ya rihanyo hambi hi ri na vatirhi vo tala swinene mara lava hi va vitanaka ku i heartbeat yi yona ndzawulo ya rihanyo i vona vaongori lavawani, because hambi n'wina loko mi vabya mi ri loko mi ya xibedhlele a swi tiva ku vanhu vo tala loko mi ya ku mi vabya mi hleketa dokodela, mi hleketa ku voniwa hi dokodela, mi rivala ku ri loko mi fika hambi i ka OPD kumbe i casualty munhu loyi a ta mi pfunaku i yena muongori loyi a ta kota ku loko a hetile ku mi pfuna a swi tiva ku ri i fanele ku ri a vitana dokodela i tlhe i kamberiwa hi dokodela. Loko dokodela a ku wa ku admita le awadini dokodela a nga tshami na wena awadini i yena muongori la a ta tshama ku wena na madyambu na nhlekani loko swi cinca swi ta cinca i ri na yena muongori i yena ta vitana ku dokodela. I ri ni summarize ni ku loko i fika emisaveni i ri le amakiwot munhu wo sungula ku vona loyi a ku pfunaka i yena muongori a ta ka pfuna mhana wena ku ri wena i ta velekiwa la emisaveni. Na loko i famba emisaveni munhu loyi a pfalaka matihlo wa wena a le xibedhlele i yena muongori. So ma vona ku ri mitirho ya vona yo ti vulavulela hi vona loko vona ku sungula loko hi fika na loko hi famba i vona vo hetelela ku va vona laha emisaveni. Loko mi kha mi languta ntirho wa vo mi langutana leswi va khomisiwaka swa vulavurisana MEC ni ta vula leswi mhaka ku van'wani va hehla ku va tirhisiwa ngopfu va kha va tirhela swo ka swi nga vonaki, van'wani va ku va tirhisiwa ngopfu ku ve a va fanele laha ku fanele ku tirha munhu un'we va tirha va ri vanharhu va tirha va ri mune sweswo swa ku taniya mi tanihi ndzawulo mi ri yini ka swiyimo swa muxaka wolowo? Khalanga hi fanele ku twisisa ku xiyimo xin'wanyani a hi lexi hina hi xi rhandzaka kumbe hi xi lavaka. Loko a hi xi kota a hi to lava ku lexiya xa ratio ni example loko hi vulavula hi ICU laha vavabyi va le ka ti-ventilator a ku fanele ku va ku ri na muvabyi wun'we na muongori wun'we loyi a ri trained hi swilo swa ICU. Mara ni ta tsundzuka ku loko hi ri busy ka tinyimpi ta ti-COVID vanhu vo tala a va lava ku pfuniwa ka ti-ventilator ene vaongori valavo a hi na vona hambi a hi rhandzile ku ri hi nga va thola a va kona va ta ku i ti-skills vona lavo va ti-specialist. I xo sungula xexi xi endlaku ku mi kuma ku muongori wun'we i tirha mitirho ya vaongori vo tala hi mhaka ya ku skill lexi a na xona a xi na vanhu vo tala. Xa vumbirhi i timhaka ta ti-resources ku ni nyika example hambi kun'wani va nga va ri kona ku fana na loko hi vulavula hi ti-enrolled nurses kumbe ti-enrolled nurse assistant na tiva ku ri ku na van'wani va nghene ku swikolo swa kona mara a va koti ku thoriwa hi mhaka kwalaho swa ku timali va ta mi byela leyi va treasury ku ri mali leyi mi ri na hi mi nyikaku yona hi kombela mi prioritize lavawani va ti-speciality nurses mi kuma ti-advanced midwives mi kuma tona ICU nurses mi kuma ti-theatre nurses. Va hi byela ku mi nge appointi lavawani va ti-category to tala because lavawani loko mi n'wi kuma loyi wa ICU mi nge n'wi tshiki mi fanele ku ri loko mi kuma namuntlha mi n'wi nyika off namuntlha loko mi nga n'wi nyiki off loko dyambu ri ri pela ni ta kuma ku hambi private kumbe ti-private tin'wanyana ti n'wi tekile mara loko hi ta ka tin'wani ti-category mi ta kuma ku vona at least va ha ri kona ka market mara mi kuma ku milawu ya kona yi ku mali ya xota a yi koti ku ri hi kota ku va thola laha hi lava kona. Xin'wana lexi ni xi vonile ku masiku lamawani xi endlaku ku va na situation ya hina yi va worse ya shortage ngopfungopfu hi langute ka titliniki na kona ka swibedhlele. Lavaya va treasury va tena ndhawu un'wani va kuka vona va kuka vatirhi va mfumo loko i ri na malembe a 60 i nga teka pension ya loko i ri na malembe a 55 i nga yi teka hi nge ku penalize i nga teka early retirement
mara mativa Khalanga leswi swi ntwisaku ku vava swinene loko ni langutile ti-resignation leti ni ti kumaka ta vanhu lava va retire-raku va ku va lava ku teka ti-early retirement hi mhaka ku va nge kumi penalty hi wona ndawulo wani wa treasury a hi lava vanhu a ni ta ku hayi vo famba hi ta vona ku hi ta endla njhani na tiva ku ri van'wani va ku nga ku a ni vulavuli kahle hi vona ku fana na loko ni vulavula ku ri ku na ti-administration total kumbe va ku na ti-PA ta 5 kumbe ti-administrator lava va kona if ku ri vona lava va retire-raku because va 55 mbilu ya mina yi nge vavi ni ta twisisa ku i nkarhi wa vona a va fambi mara lava va tekaku early retirement Khalanga i vona vaongori lavawani hi vona vo tala va vona ni tsundzuka last week ka Mupani ntsena i vhiki rin'we 20 ya vona loko ni va interview van'wana na va fonela ni ri na va tiva ku why se mi lava ku famba ma ha ri 55 ene n'wina na mi tiva ku ri mina migingiriko ma strong ma kota ku tirha va ku MEC hi karhele na kona hi xivoni lexi tsongatsongani lexi fane xi teka na tikholichi ta hina to tala sweswiwani hi hleketa ku hi famba hi ya tshama na switukulu swa hina malembenyana lawani kumbexani hi ta kuma nkarhi wo wisa because since ku va hina a hi si tshama hi tiva ku wisa hi tirha vusiku na nhlekani nkarhi wun'wana na wun'wana loko i ya xibedhlele kumbe tliliniki i ta kuma muongori se hi swona swi endlaku ku vo tala va vona va tikuma ku va famba sweswiwani lavawani vo tirha tiofisini va ku fana na va Khalanga a va resign a ni ri vona va ti tirhela va tshame kahle so i vona a hi ta ku loko ku famba vona va ta hi nyiketa timali ta kona hi ta kota ku ri hi kuma vaongori van'wanyana ku famba vona vaongori lavawani i yona frustration ya mina ene na swi tiva ku ri va ta kwata lavawani mara a ni kombela ku if i vona va yingiselaka va ti tiva ku ri wena u ti tshamela va ku wena i tirha ka ofisi ya HR kumbe i tirha ka yini na yini na yini wa swi tiva ku ri hambi wo famba hi ta ku vava mara swi nge fanela loko ku retire muongori loko mi kha mi vulavula hi ndlela leyo MEC swi tikomba ongeti vaongori lavawani ma va rhandza handle ka ku va kumbexani mi langutela treasury ku yi ta ku okay hi ta va ngetelela mali yi ndlisa leswi hi tani ku na leswi tani hi ndawulo mi swi endlaku ku tlangela vaongori lava kumbexani mi va ndlela switlangwani sweswo lembe rin'wana na rin'wana ha va endlela mitlangu leyi ko va ku loko last year ku va na leswiwani swa COVID hi kume hi swi endla virtual hi nga ha swi koti ku ri tala ndhawu yini na lembe leriwani leswi hi nga advise ku fana na namuntlha a hi fana hi ri le amampeni ho kombela swibedhlele ku ri va endla ku ri va teka namba ya queue ya vona va tlangela na vona va kota ku fikisa marito ku huma ka hina ka swibedhlele hinkwaswo vo tala va tlangela everyone because leswi a hi swi endla ku fana na 29 a ni ri a hi va vitanile a tiholweni va tala hi va nyika na ti-present hi kuma ti-sponsor nge vulavuli hi mavito ya tikhampani mara ta ti tiva tona lava va tirhisanaku na hina va tibangi na vona na va ti-insurance company vo tala mi kuma va fika loko ni va kombela ku ri a hi kombela mi hi tisela ti-token of appreciation ta vaongori lavawani so hi va na siku na vona hi va nyiketa marito ya ku motivate ku ri va nga heli mbilu va swi tiva ku ri i vona munhu wo sungula loko ni fika emisaveni i vona munhu wo heta loko ni ta n'wi vona loko ni famba emisaveni se va kota ku mi kuma ku va va motivated va kota ku famba va ya tirha va ya na migingiriko xin'wana lexi hi endlaku hi fanele ku kombisa ku na swi tiva ku ri vaakatiko loko ni va pfulela va ta va vulavula ku he vaongori loyi ni ye a Khensani xawuta a ni endla leswi se Khalanga ri ni mi byela mina since ku va mina ni ya xikolweni xa le xa vudokodela a ni tirha na manese hambi ni ri xichudeni a hi tirha ti-practical ta hina hi dyondzisiwa hi manese ku tsuchara na ku endla swilo swo tala na loko ni vuya exikolweni a ni tirha na vaongori va hina vo tala i vaongori va timbilu ta kahle that is why mi vona vanhu vo tala hanya
va na timbilu ta rirhandzu ko va na few 2 or 3 because na vanhu na vana hambi ku ri vana va mina hinkwavo va ri 5 mi ta kuma ku un'wani wa kona ka lava va 5 mbilu leyi ya Ramathuba a nga na yona ina yin'wani ni tlhela yi vutisa loyi i teke mali so swa endleka sweswo na ndyangwini ku ri vanhu va nge fani vaongori va hina vo tala mi vona va fanele lavaya va le Mudimulle na siku leri mina ni tlangela vona lavaya va le Mudimulle a hi tivutisi mina na n'wina Khalanga ku ri loko mi tshame studio ku va na ndzilo a studio leswi mi ta hleketaka swo sungula i ku chava for safety. Let me run for the safety of my life. Vaongori lavaya va le Mudimulle ndzilo va wu vona 3 a.m. ku nga ri na munhu vo tala va hina hi tlerile hi khome hi vurhongo nghena ka wadini va nga chavi ndzilo luya va teka vavabyi va kona va kota ku save 25 ya vavabyi unfortunately vutomi bya vavabyi vambirhi byi lahleka mara 25 va yi savile va tona ti-fire extinguisher va yimelela va ya va stima va firefighter va nga fiki bona vaongori lavawani va teka ti-fire extinguisher na mati ya le wardini va tima ndzilo luya xibedhlele xi va saved ko va ndhawu leyi nga hela hi ndzilo so ndzi lava ku kombisa hi ve na manese va le Jane Fair Khalanga ku tlhe ku va na ti-flood ni sa sungutuka lembe leri ku va na ti-flood mapati ya pfariwa ku va na ku nga vi na tindlela ta ku fa ti-ambulance ku ti fika asibedhlele electricity yi famba Eskom yena yi biwa hi lightning yi nga tirhi vaongori lavaya va deliverisa vana va ku fika 9 va tirhisa ti-torch ta ti-cellphone ta vona va nga ri na michini ya ku kambela vana mara va tirhisa va teka na ti-tissue ti-hard cover leti ya ka tissue va tirhisa tona ku kambela mbilu yin'wana i vona vaongori lava na swi vona ku ri a va endli ti-headline mara mina because ni tirha na vona siku rin'wana na rin'wana ni tinyungubyisa hi vona ni tinyungubyisa hi migingiriko ya vona MEC ni kombela ku hundila ni hi ta vuya hi hetisela lexi hi hetiselaka hi xona i ku ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku vaongori va le ku tshikeni van'wana va ku va karhele van'wana va ku yini kambe un'wana mi yingiserila i ri swin'wana swa leswi swi nga va ku swi endla ku va tshika i timhaka ta ku kumbexana leswi a va fanele va tirha hi swona swa kayivela a va na switirhi swo enela a ni tivi n'wina tani hi Limpopo mi le ka xiyimo xa njhani ni kombela mi ni khomela tani ni sungula ni hundza hi la hi ta vuya hi twa hi n'wina ka sweswo MEC Dr. Phophi Ramathuba emingisero mgaralo FM ni pfumeleni ni sungula ni hundza hi la hi ta vuya hi yisa mahlweni andaka leswi sweswo mingisero mgaralo FM la ku ya kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava na Sisi Lilian Hlabangwane seke ni nga se vulavula na vo Sisi Lilian Hlabangwane a hi hetseleni kumbexani mani vhenteka Sisi Lilian Hlabangwane va hi nyika nhlokomhaka ta mahungu ivi hi hetsela na MEC 0152971855 hi la se hi fambako mina na wena hi tlangela vaongori ni teri ni tsakela ku bula na vo vaongori lava mi hi byela ku mi tirha njhani mi titwa njhani loko mi pfuka nampundzu mi ya ntirho loko o tshika ku va na swin'wana leswi swi nga ta lava ku hi vitana MEC va ta swi hlamula hi ta va vitana kambe a nga ri siku ngopfu ra ku va hi kombisa na swi tiva ku nga ku ra mintlhontlho kambe hi byeleni leswi mi tirhisaka xiswona tanihi hi vaongori ncini xi ndlaku ku mi pfuka mi ya ntirhweni leswi va nge va pfa va mi vona mi va hundza lomu ya ti-OPD ku va ku endleke yini mo va hindza hi mpela hi mhaka ku a mi va cheki kumbe ku va ku ri na swin'wana mi va ku mi kha mi swi endla ke hi dyondziseni hi kota ku swi tiva hi ku loko mi vona mi famba ku a ni mi va mi mbale na veri makwayikwayi eti-3/4 sweswi mi valaka sweswiya mi kha mi hala mi yari hina hi ri mo hi kholela kumbexani mi va mi kha mi ta swin'wana vhetani mi hi byela hi le ka 0152971855 a hi kume nhlokomhaka ta mahungu ku sungula na Sisi Lilian Hlabangwane ya Sisi Lili nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. International Nurses Day i siku leri ku langutiwaka na ku xixima vaongori se hi le ka 0152971855 mani hetsela na MEC va chucha se hi twa n'weku miri yini muyingiseri wa mina MEC miri yini ka timhaka letiya ta ku van'wana va nga va tshika hi timhaka ta ku leswi va fanele ku va tirha hi swona a swi kona Khalanga leswi hi swi endla ku a xifundzankulu xa hina xa Limpopo i ku prioritize tona ti-equipment leti va vulavula ntiyiso ku ri malembe lama ya nga hundza
a hi nga ri na ti-equipment to tala mara hi tena strategy xa ku hi nga va pfuna njhani sweswiwani timhaka ta ti-equipment ta swibedhlele swa hina hi swi improve swinene swo tala swibedhlele swi na tona ti-equipment leti ko va mi ta kuma ku ka tliliniki yi na yi mara loko mi kuma ku mi na vurhangeri bya ku twisisa ku rhangera xibedhlele kumbe health center kumbe tliliniki yaleyo mi ta kuma ku loko mi ti vhakachela mi nge kumi problem ya shortage ta equipment swin'wanyana swi hi mhaka ya vona vurhangeri mi ta tsundzuka ku siku leri ya Nobel vaongori a va ni byela ku ri a va na ti-CTG leti va ti tirhisaku ka vamhani loko va ri pregnant va kombisa ku a va na yini na yini na yini swilo sweswo a ni tekangi na mavhiki mambirhi ni nga si swi kuma ni teka leswi a swi xaviwile swibedhlele swin'wanyani a swi xave va xavile ni famba ni teka ni pambula 1111 ku ri ni ya nyiketa vanhu se loko ni investigate ni kuma ku vurhangeri bya kona loko byi tsele vurhongo ni ta kuma ku a va na tona ti-equipment leti se leswi ni encourage ku vaongeri lava na madokodela lava na vatirhi van'wanyana ku fana ti-physio na vona ti-radiographer i mhaka ya ku va nga tshami hansi va ku va ta yimela yena murhangeri wa xibedhlele kumbe wa yini a va xavela swilo leswiwani i vona ti-end users va fanele ku ri va submita va follow up loko va kuma ku a va va xaveli office ya mina is open loko i mhaka ya ku munhu i lava x-ray machine because i lava ku tirha i swa vuvabyi ni ku a nga landzeleli protocol i ku taka mina a ku MC ni tirha xibedhlele lexi a ni na muchini wa swona so mina hi mina ni ta kota ku vutisa HOD ku ri vanhu va wena va tsandzeka ku xavela vanhu lavawani mi nge yisi vanhu emasin'wini mi ri va fana ku ya rima mara mi nga va nyiki ti-tools ta ku tirha hi tona se hi lava ku a hi tirhisani hi tika ku combina hi ri ti-content ta hina hi nga contribute na hina vavabyi lavawani a hi va munhu wun'we i vavabyi va hina hinkwawo lava va hi tirhaka ka ndzawulo ya rihanyo i vavabyi va hina va tshembe hina loko va ta ka swibedhlele swa hina kumbe ka titliliniki ta hina va ta hi nyiketa vutomi bya hina bya vona va hi nyiketa vutomi bya vona va veka vutomi lebyiya bya vona emavokweni ya hina leswi hina hi fanele ku hi swi endla i ku va pfuna ku ri hi va nyiketa rihanyo because na ndzawulo leyiwani ya hina Khalanga i ndzawulo ya rihanyo swi kombisa ku a hi ndzawulo ya mavabyi i ndzawulo ya ku nyiketa vaakatiko rihanyo so rihanyo ni nge koti ku nyiketa vaakatiko loko ni nga ri na vona vaongori lavawani loko va nga ri na tona ti-tools kumbe michini va lavaka ku yi tirhisa ku ri va ta kota ku tshungula vavabyi MEC i khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina ka Afrika wa vulavula ka nhlekano siku ra namuntlha hi ka hi tlangela siku leri ra vaongori ka vula a hi yeni mahlweni hi va tlangela leswi ni nga mi yingiserisa swona mi twala mi ri na rhandzu swinene eka vona vaongori lavawani yana ni mahlweni mi va seketela na vo ni tshemba ku va ta mi seketela ku ya mahlweni inkomu MEC ni ri ka vona happy international next day enkomo MEC ya cancer swinene sweswo mi yingisela munghana lonene FM va lava hi bula na vona i MEC Dr Phophi Ramathuba se hi la ku bula na n'we vaongori hi le ka 015 ana kumbexana mi ta tirhisa na Twitter handle ya hina @Afrika munghana @Mathebula DP n'we mi nga va ku mi kha mi yingisela hi ti-headsets mi ri ntirhweni vaongori kumbe mi ri off sweswo swa kutani a hi buleni lava ku twa ku loko mi ku mi ya ku tirheni i ncini xi ndlaku ku mi tiya mpfuka nampundzu mi ku ni ya ku tirheni hi ndlela yeleyo ni tsakela ku bula na n'wina twi a ni lava ku leswa swa ku mina ni vula ku na nese un'wana a ni lavi swona namuntlha ni lava vaongori na ta kota ku twa loko ri ku himpela va koho vaongori lava hi bulaka na vona loko ri ku hava vaongori swi ta vula ku vaongori a va yingiseli Afrika wa vulavula se timhaka ta vaongori a hi nga ha vulavuli hi tona ka nongonoko lowuwani ma swi se kambe loko va ri koho hi ta va twa kwala moyeni wo sungula hi loyi i nhlekani ahee bothpheti minjhani hi pfukile minjhani tate hi pfukile a khensa swinene ni vula na le ka n'wina ni ku happy International Nurses Day ya vulani swi njhani mara ku va muongori ku va muongori leswi ni nga sungula ku ni swi vula i ku i ntirho wun'wana wa ku wu lava mbilu wu lava u ri na mbilu u ri na rirhandzu u ri na ntwela vusiwana
like loko u vona patient i languta patient u yi teka as loko ri ku i munhu wa xinuna u xi teka as ku ri boti or papa or kokwani wa wena. I think loko so sungula kwalano u nge vi na problem. hikokwalaho ka yini loko mi kha mi xaxameta mi tlule nuna kumbe vavanuna ni nga mi kavanyeti yana ni mahlweni, it's okay. Like swi lava u va na sweswo ni nga swi hlaya, like hi kona u nga ta sungula ku va u kota ku va u nesa muvabyi wa wena hi mbilu ya rirhandzu, cause entirhwenyana wun'wani wa tika u ngo ni swi veka hi ndlela yaleyo a wu olovangi. Wu tika loko ku endleka yini kumbe loko ku nga endleki yini? Hi lero ku va i vona munhu a kha a vabya ku mi byela ntiyisani i swilo swin'wana ti veki ku ri wena i kha i twa ku vava u kha u tlele laha mbedweni u nga koti nchumu. Loko wo ti veka wena ku ri wena u ta n'wi nyika a total nursing care leyi lavekaka, mara loko wo swi teka as if ingaku a hi wena or munhu un'wana nga n'wi tiviki, obvious a wu nge vi na mhaka. So lexi ni nga xi khutazaka eka manese ya hina i ku va loko hi kha hi va nesa vanhu lavawani hi va nesa ku fana na loko ku ri va boti wa hina, va papa wa hina, va mhani wa hina, vana va hina, a hi nge vi na problem. Ene hi twisisa ku muvabyi loko munhu a vabya ku vulavula ntiyisani u hela mbilu, u na ximbilwani xintsongo, u complaina ngopfu, either ta mi vitana ko tala a complaina lero pain yi ku ndla u va swin'wana leswa swa ku vanhu va va tsandzeka ku va ku kondzelela. Dasani ku ntirho lowu wa hina wu lava u ri na mbilu, loko wa ri na mbilu u ta swi kota ku kondzelela. Minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa ku makhola, a ni tivi ku mi tshama mi swi twa na, va vula ku makhola loko va ku makhola ku va ku endleke yini kasi? Ku vulavula ntiyiso both pattern mina ni tirha eLimpopo hospital ni. Yes, swa va kona sweswo kuma va vula va ku manese makhola, mara honestly speaking ku vulavula ntiyisani swin'wana ku va ku nga ri ku khola. Ku va ku ri na hina ko va na moya lowo wa ku manese va khola, hi lero loko va ze va ta community, loko va ze va tikuma va nghenile xibedhlele va va na moya lowo wa ku hi lero va twisisa ku manese makhola hambi ku ri ku u kuma ku yes of course munhu wa vona mi le ku endleni hinkwaswo leswi lavekaka as a nurse leswi fanele ku u swi endla ka muvabyi, mara hi mhaka ku se ku na moya lowo wa ku manese makhola. Se lexi ni nga xi vulaka community i ku va hi khomisana, like hi seketelana ku va va n'wi susa kaya va n'wi tisa i ku va kaya vona va va kha va tsandzeka va lava ku a ta kota ku pfuniwa exibedhlele. Lexi ni nga ta xi hlohlotela mina eka community i ku va hi seketelana, hi tirhisana hina as hi ri manese na vona. Loko ku ri na swin'wana maybe va nga swi twisisiki a va ti va ta hlamusela swi ta kota ku va swi lunghisiwa loko ri ku na leswi va swi vonaka swi nga hoxeka. Hayi ku va va na moya lowu wa ku manese va khola. Yes of course va nga va ri kona van'wana kuma ku maybe va hlamulela tlhelo hi ndlela yin'wana, ene van'wana va hlamulela tlhelo hikuva community ku ri yona yi sungurile. Like u kuma ku munhu wa ta kwala a kuma ku maybe ku na swin'wana swi tshamisekangi a vulavulela henhla ivi swi kuma ku na yena nese phela na yena i munhu, u kuma ku na yena maybe u tlherisekela hi marito man'wana mo ka ma nga ri ku kahle. Se lexi ni nga xi khutazaka eka community i ku va a hi seketelanini. Ku xikongomelokulu i ku va hi pfuna muvabyi wa hina ku a tikuma a kha a tshunguleka or a kha a hola eka vuvabyi leswi a nga ta hi byona. Ni mi twisisa swa mina khaisele swinene mani, ku na wadi yin'wana yi nga duma kwalani veri mani Giyani. Hayi veri loko nghena kona ante a va vula ku khala va vula ku ante masiku lawa khala va vula ku loko zi ti kume ra hala Giyani swi nga ndzi nga vuyi kambe a mi tani khaisele sesi wa mina hlayisa ka right you can tell me imani twa loyi mi ngiseri nhlekani minjhani epfukile minjhani papa? hayi pfukile a khensa vona ku ni xikalavito ka swi njhani ku va muongori xikalavito? ku vula ntiyiso doctor ka siku ra namuntlha ku va muongori swa vava. Xihambano swi vava ngopfu. Swi vava kwihi? Swi vava laha mi kumaku ku lava va ku rhumaku tanihi ti-employer ta wena va nga kombisa rirhandzu loko va fika va vulavula ka radio mara a va hi rhandzi.
Xiyambani hikuva va nga endli yini kumbe hikuva va endla yini? hikuva sweswiwani va vulavule hi ti-resources loko no mi riferela swibedhlele hinkwaswo swa mfumo ku hava nchumu botete ku hava nchumu ene loko sweswi loko mi ku mi rifera ka swibedhlele hinkwaswo swa mfumo mi vula swe le kwihi swa mfumo tiko Afrika-Dzonga kumbe mi vula Limpopo mi vula kwihi hi ku lava va vulavula va tiva swe le Limpopo se mi nga kuma ku loko mi va rifera swe le mi katsa na va Eastern Cape na va KZN mi kuma ku a va ku tivi kwalano. hayi ni vulavula ngopfu swa le Limpopo Okay. ene sweswi loko mi fika mi kuma mina tanihi muongori Yes. loko xilo ni ku hava nambu vuya ka mina loko sweswi mi fika wadini mi fika mi kuma ku va tise swakudya swo bola nambu vuya ka nese a hi sweki swakudya ene loko va fika va nge fiki va titola na wena wa nese ya fika u voniwa nambu hi varhangeri se ku vula ntiyiso mina ni nge vuli ku na celebrate siku ra namuntlha ni pfuna leswi memako swi vulaka ko va swikombiso kumbe hi leswi humelelaka ni vula ku leswaku a hi vulavuleni hi swilo leswi swi nga va ku swi kha swi humelela swi ri swa ntiyiso ku na ku va ku ri na ku pfa ku va na nkarhi lava vavabyi va kumaka swakudya swo bola. swi kona swakudya swa swi nga ri kahle ivi endzhaku ka nkarhi ku ta vanhu ve le khixini va ku ni nga va phakeli a swi kahle ivi loko mi kuma ku van'we a mi va nyikini nambu u ya vuya ka mina ku ya tatiwa mina hi mina ni va ku ni tele na muvabyi laha nga sweka na laha nga order a nga ha ri kona ku mina wa a ni ngo masiku lama swibedhlele ku sweka n'wina vinyi va ni vula ku n'wina no vula ku n'wina vatirhi va ndzawulo ka ha ri a ma outsource mi insourcile mo timhaka to sweka. Exactly. Se swi bola njhani ivi se ku va na hoyi since ku insourciwile botete loko mi kuma munhu la admitiwa ku xibedhlele va ta mi byela ene a va pfumeli swakudya swa le handle swi nghena hi R10 ntiyiso swakudya swa le handle swi ngheni swibedhlele ene leswi swekiwaku lahayani botete a hi tihi mara kombela ku vulavula hi hina tanihi manese. Yes. ni tiva kha va vulavula hi laha va nge tirhi MEC va nge tirhi ku la ku seviwa mali va thola ti-specialist hi na ti-nursing oncologist ti nga lo tshama swibedhlele swo karhi a ti thoriwangi ti byeriwe ku ti ta nyikiwa 10% ya annual salary ya tona ene ku na manese lama a fanele va translate va suka ka staff nurse ya ka general nurse va byeriwe ku loko mi ti hakeleli hi n'wexe a ku na mali hi ta nyika lava va nga hakeleriwa hi mfumo masiku leteri ti-specialist hi leti ti lavekaka ngopfu va sevhela mali tona. Yes. Ku na ti-post phela sweswi ti nga occupiwa hi vanhu va ti-nursing oncologist mara va nga ri ku hakeriweni va nga ri ku hakeriweni ka poso leyi va nga le ku tirheni yona. Exactly. A ve le ku hakeriweni kumbe hayi matava a endleleni xikala vito ne a endleleni so ku ndlela ku hi nga mi onheli siku ra n'wina leri siku ra n'wina leri ne kambe mhaka leyi mi taku na yona yi na nkoka swinene a mi tivi a swi koteki ku hi nga bula na n'wina hi nga ri moyeni a hi nge mi xavisi helo ni hi bula na n'wina mi nga ri moyeni mi hi nyika xifaniso nyana xa ku na yini na yini na yini a hi ta kota ku lava va tirhanaka na swona va hi byela kahle hi fike njhani ka xiyimo lexa ku sweswo mi nga swi hlamusela na leswi kumbexani mi nga hi byelaka swona ku ya mahlweni. a swa koteka ni khomeleni tani buti wa mina ni khomeleni tani sweswo mi yingisela wa munghana lonene FM makomba ndlela a yini mahlweni hi twa ku mi ri yeni n'wina vaongori hi le ka 015 297 1855 n'waxemu nkarhi wo tani a mi va mi ni rhumela swithombe swo tala ni mi vona mi ri mintirhweni sweswiwani a mi le ku mi le ka mi ya data 015-297-1855 nakona ko Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela se hi laha hi nge a ku rhamba muyingiselo wa mina hi lava ku twa n'we ku n'wangulo wa n'we wu ri yini ka timhaka letiwani n'wina mi nga vaongori hi byeleni ku mi le ku hlanganeni na yini mi tirha njhani mi n'wi twile muyingiseri wun'wana ka kombisa timhaka ta ku ku na van'wana va le ku tirheni ka tiposo leti va nga ri ku hakeriweni ka tona kumbe va nga ri ku holeriweni ka tona hi ndlela yaleyo leswo swo translate a hi tshame hi tirha ngopfu swo translator ka hi ringeta ku translate va kha va swi ka swi tika laha na laya mara loko hi landzelela tihofisi ta ko kahle ivi swi hetelela swi va koho hi ndlela yoleyo i mani hi twa un'wana mi yingiseri laha hi twa ku hi angulaka hi ni hlekani mi amukerile ka munghana lonene Aye, minjhani ku tata? hi pfukile minjhani tata Hi pfukile. a khensa
Mina neta n'wankomo la Pitori. Aye sis. Awa hayi la ku tlangela International Nurses Day na hina. Swi kahle ku va muongori ne? Swa tika. Swi tika kwi. Swi lava mbilu, swi lava ku tiyisela. A swi olovi. Ni byeleni ku tika ka kona swi tikisa hi yini? Ku tika ka swona i ku i le ku pfuneni ka munhu loyi nkarhi wun'wanyana na yena a nga luza hope, a nga ha ri ku tshembeni ku swi ta endla. Nkarhi wun'wanyani u va a ri na enga munhu loyi i nge le ku n'wi neseni, wena i ringeta ku vuyisa ku pfumela ku ri swi ta endla khodelela i ta va kona swi ta va right. Mara munhu loye a nga le ku tshembeni i talela hi ku kwata, nkarhi wun'wani ha rhuketeriwa ku ri blame-iwa ka swilo swo hambanahambana leswi swi nga endleki hina. For example, loko munhu a tiseriwa swakudya kitchen, hina hi tsala list, ni nga tivi maendlela swibedhlele swin'wana kumbe swo hambana na hina hi kota ku tsala list, hi vula ku muvabyi loyi a nga dyi swa swona. Nkarhi wun'wanyana just because ku munhu hi le ku tweni ka ku va wa rivala na ku leswa sonte a ni swi lavi, ivi swi yata. Mina ni tirhe kitchen, ni muongori, ni lava ku n'wi pfuna ntsena ku a dya ni ta kota ku hatla ni n'wi nyika tiphilisi. Loko swi fika swakudya leswi nyani u dange swona a ni swi se ri ku sungula ku va na ku lwa ni ringeta ku hlamusela ku hawa ivi loko nghena family kona i le nghozini. Hi ku i ta ringeta ku hlamusela ku ni tsari ni list, ende loyi a nge le kitchen nga ku ti hlamulela nga ha ri kona i wexe wehe i fanele hlamula swilo leswi hinkwaswo ti-mistake leti nga endleka ku ya kitchen ku fika awardini. I hlamula swo tani loko line li nga ri kona, tixiti ta xibedhlele loko ti nga ri kona i fane i cinca mbede wa muvabyi. Line lelo ni ri le a va le ku tiseni ka line ni endla yini tanihi muongori mina? A yi kona. Loko ni zama ku hlamusela a swi twali, nese yina attitude, nese a ti yingiseli. Swi fika ka ta mbedo a yi kona xibedhlele. Mina tanihi nese ni endlisa ku yini, ni nyikiwe 31 mbedo awardini. N'wina mata mi ri muvabyi wa vu 31, ni endlisa ku yini? Loko vita ni ri muvabyi wa vu 31 lava tisaka a va swi tivi ku le ku tele le ku ndise ku yini, a va kha va nga swi tivi swilo leswi. Nkarhi wun'wanyani va tibyela ku ta va ku discharge-iwini hi nkarhi walowo, ku yimeriwa nkarhi wa ku discharge yi tele wadi leyi yi rhwala tiki. Ivi n'wina wa vu 31 mi suka mi ri casualty, mi fane mi ya admitiwa wadini, hi yimele ku discharge muvabyi loyi mu discharge-ini. Loko ni ku butsati n'wina mi nga pfa mi suki, mi nga mi susa mbedweni n'wina ma ha ri muvabyi mi discharge-iwini mi yimele murhi pharmacy. Ma ni twisisa, mi yimele murhi pharmacy, a pharmacy murhi a wu si fika. Ku na lava hi va vitaka timesenge va fane va landza mirhi leyi. Loko a nga si fika mina ni ri nese ni dlina ni ndlise ku yini, ni tsutsuma ni traya ku endla ku swilo swi va fast. Ni landza mirhi leyi a pharmacy. Loko mo sala miwa n'wina butsati mi karhi mi yimele mirhi yaleyo, mina ni le nghozini a ni ya kwini ku ri na messenger, mara a ni ringeta ku hatlisisa swilo. Na mito sis, na mito. Hey, ya katika kule ku tikeni kambe hi makumenharhu wa second kuna un'wana se a nga la layinini a ni lava ku kamba ka n'we ku mi vona ku tirha sweswi tanihi muongori hi nkarhi lowu wa COVID na loko ku nga se va na COVID ku ve na ku cinca kukulu, ku ve swa fana ku endleka mina ni nga ku nkarhi wun'wanyani ku ve na ku antswanyana hi mhaka ku vavabyi va hina sweswi a va nga ha talangi ku fana na nkarhi luwa. Van'wanyana ni tivi ku vuvabyi va ri kaya va tibyela ku a ni xibedhlele kumbe njhani. Ni vona ingaku overcrowding ya le xibedhlele a yi antswa. Sweswi a ku nga talangi ngopfu. Ni mi twisisa swinene, ni khensile swinene, hlayisekani. Ni khensile ku ri neta Balela Pitori. Ya neta. Un'wana loyi muongori hlakani. Pfuxerile tata. Mi kwihi papa? Hi pfukile minjhani? Hi pfukile mana khensa swinene ku mi bela riqingho man. Swi njhani ku va muongori man? Swi nandziha ngopfu ku va muongori. Loko u pfuka nampundzu ka swi tiva ku u na opportunity ya ku yingiseriwa hi munhu, swi nga khathaleki ku na xiyimo xa njhani. Loko u n'wi byela xilo u ta ku yingisa a tlhela a endla leswi wena u n'wi tsundzuxaka swona. Swi nga khathaleki ku wa malembe mangani. And then swin'wani loko mi koti ku humelela ka ti-plans ta n'wina leti mi nga plana ku mi lava ku n'wi tshungurisa xiswona munhu,
swi mi endla mi va na satisfaction swinene tanihi muongori so swi hi hlohlotela ngopfu ku hi kota ku ya ntirhweni hi masiku hinkwawo because hi na opportunity leyi yingisiwa hi vanhu va malembe mo hambanahambana na swiyimo swo hambanahambana ivi hi tlhela hi khensa swinene eka vanhu lava va nge le ku loko sweswi Khalanga ku fika va ku kumbe va ku xibedhlele xa ka Malamulele ku na problem munhu wo sungula ku sandiwa ku ta sandiwa muongori ku hi vona va nga endlanga ku ntirho wa vona ende sweswo hinkwavo ti-province hinkwato va endla sweswo va fika va lavanyana xindhawana ku wena muongori a wu endlangi swo karhi ku na ti-example to tala leti hi nga ti kombisaka maswisa mara a hi nge vulavuli leswo namuntlha mara hi lava ku celebrate wa masiku hinkwawo manese hi mhaka ya ku celebrate wa ka hina a hi na ku misa mi hi ba xisati hi nyikeni swi tirha hi kota ku tirha ya mahlweni ni khenseli swinene na mina loko mi hi bela riqingho na khensa swinene un'wana miyingiseri loyi i nhlekani minjhani i pfukele minjhani tate mpfukile a khensa vulavula nga Mdzakela Zulu u tirhela xibedhlele xa ka Malamulele i MEC ka leyi